ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Silakan. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Bacanya jangan terlalu cepat-cepat, agak lebih santai lagi. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Silakan. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. Silakan. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. Baik, diperhatikan ada idgham di gunnah ya. Di kulli wijhatun, di situ ada tanwin kasrah bertemu dengan waw. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Muwalliha, lamnya 2 harakat. Muwalliha fastabiqul khairat. Baik, silakan. ولكل وجهة موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. Bahkan أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. Silakan. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. Baik, barakallahu fiik. Pak Kris, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum Layaktumun. wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Coba layaktumuna. Wa inna Enggak usah semua, Pak. Itu saja, kalimat itu saja. Layaktumuna. Coba. layaktumuna. Oke, layak ada apa namanya? Ada nafas yang mengalir. Layak tumuna. Layak. Coba. Layaktumuna. Baik, layak tumuna. Baik. Lanjut ayat berikutnya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Baik. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Baik, barakallah. Nah, berikutnya Pak Yuliadi, silakan Pak. Pak Yuliadi, silakan. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun.
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا Aynama takunu ya'ti bikumullah. Ta'nya ya'ti, ti-nya pendek. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام Fawalli wajhaka, lamnya pendek. Fawalli wajhaka, langsung ke huruf waw. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Baik, barakallah. Wafik barakallah Ustaz. Berikutnya Pak Purwanto. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mohon maaf suaranya agak keputus-putus, Pak. tes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات Muwalliha, lamnya 2 harakat. Muwalliha, di situ ada ya yang sukun ya. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل وما الله بغافل عما تعملون ومن خلاص itu. Baik, خلاص. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Arif, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو وليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Baik, barakallahu fiik. Ya, silakan Pak Gus. Baik, Pak Ustaz ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Baik, hum ya'lamun, jangan mimnya jangan ditahan di situ. Oh ya. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa likullin wizhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat. Baik, diulang lagi. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha. Lamnya 2 harakat. Diulang. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Subhanallah. Baik, barakallahu fiik. Ibu Ratu mau baca? Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Baik, barakallahu fiik. Baik, sudah semua ya? Oh, Pak Asrizal belum? Silakan, Pak. Lambat masih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. فإن فريقا منهم ليعتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام فإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Baik, barakallah. Kemarin kita sudah membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 38. Qulna ihbitu minha jami'a. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihbitu minha jami'a, atau turunlah kamu semua dari surga. Ya, jami'a ini Adam, kemudian Hawa serta iblis, ya. Qulna ihbitu minha jami'a. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ya. Jika benar-benar nanti petunjukku datang, faman tabi'a hudai, maka barang siapa mengikuti petunjukku. Kata Allah, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim, fala khaufun, maka tidak ada rasa takut. Ya, tidak ada rasa takut pada mereka, atau tidak akan
atau tidak takut akan masa depan, ya. Tidak takut masa depan, yaitu dari azab Allah. Maksudnya walahum yahzanun, dan juga tidak bersedih dengan apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan dosa. Maksudnya seperti itu. Dari ayat 38 ini kita dapat sedikit mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan satu hamba pun kecuali pasti akan datang kepadanya petunjuk, hidayah, hatta orang-orang kafir, ya, hatta orang-orang Yahudi dan Nasara. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Hidayah atau petunjuk kepada mereka, ya. Yang dimaksud petunjuk di sini ya sudah kita bahas bahwa petunjuk ada dua, ya. Ada petunjuk yaitu hidayatul Islam, ada hidayatul taufiq, ya. Hidayatul Islam yaitu hidayah Islam, yaitu seseorang yang Allah berikan petunjuk apa supaya masuk Islam, ya. Adapun hidayatul taufiq ada juga yang mengatakan hidayah yang lain, ya. Hidayatul taufiq yaitu tambahan daripada hidayah, ya. Ketika kita sudah muslim, ya, terkadang kita apa? Malas dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kita apa? Menjadi rajin, ya. Tiba-tiba kita rajin, pengen sholat ini, pengen sholat itu, ya. Berzakat, bersedekah dan sebagainya, itu tidak lepas daripada hidayah yang Allah berikan kepada kita, taufik yang Allah berikan kepada kita, seperti itu, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk, ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, jika datang kepada kalian petunjukku, ya, faman tabi'a hudai, maka siapa yang mengikuti petunjuk dariku, ya, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada rasa takut akan masa depan di akhirat nanti, ya. Karena dia apa? Bertaubat. Dengan hidayah itu dia bertaubat, ya. Walahum yahzanun, dan juga tidak merasa bersedih, ya, karena atas dosa yang telah mereka lakukan. Ya, terkadang dosa membuat kita sedih. Ya, ketika kita berbuat dosa, mungkin tidak terfikir, tapi setelah berbuat dosa itu kita berpikir, oh, kenapa saya berbuat ini, kenapa saya berbuat itu, dan sebagainya. Dan akhirnya timbullah kesedihan di situ, ya. Tapi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu tidak takut akan masa depan dan tidak juga mereka bersedih hati dengan apa yang dosa mereka lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi di sini hendaknya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Tapi jangan juga kita sengaja untuk berbuat dosa, ya, bukan seperti itu. Tapi jika kita berbuat dosa ya karena tidak sengaja atau dan sebagainya, ataupun bahkan disengaja, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Itu saja yang harus kita kita yakini, ya. Namun selain itu juga kita juga harus meyakini bahwasanya apa? Ayat selanjutnya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru, ya. Dan adapun orang-orang kafir, ya, wa kadzdzabu biayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, ya, maka ulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya.
hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Baik, ayat ini adalah kebalikan dari ayat sebelumnya, bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala siksanya sangat pedih. Ya, yaitu apa? Di sini sebutkan adapun orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan mendustakan hidayah yang datang, mendustakan ayat-ayat Allah, baik itu Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah, ya, maupun ayat-ayat yang berada di alam semesta, yang mana dia menjadi petunjuk bagi kita untuk untuk dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat lain disebutkan saurikum ayati fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperlihatkan kepada manusia ayat-ayatnya, ya. Baik itu di alam semesta atau di dalam dirinya sendiri, ya. Dalam diri seseorang, ya. Dalam ayat lain disebutkan wa fil ayat wa fi anfusikum afala tubsirun, ya. Seperti itu disebutkan, dan di dalam dirimu apakah kamu tidak melihat, ya. Bahwasanya diri kita ini adalah ayat-ayat Allah, ya. Diri kita ini termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma terkadang kita lengah ataupun lalai dengan diri kita sendiri. Ya, ketika kita sakit, apakah kita dapat menyembuhkan diri kita sendiri? Kan tidak. Ya. Bahkan seorang dokter pun, ya, ketika mereka sakit, siapa yang menyembuhkan mereka? Ya. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika kita lapar, kita tidak bisa menyeting supaya kita tidak lapar, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan sebab kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau ngantuk tidur. Ya, seperti itu. Itulah sunnatullah yang Allah berikan kepada diri kita, ya. Dan itu merupakan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari dua ayat ini paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu syadidul iqab wa innallaha laghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksanya bagi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah. Wa innahu laghafurur rahim, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengikuti petunjuknya dan beriman kepada ayat-ayatnya. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita menggali satu persatu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan juga menjadikan bekal bagi kita di akhirat nanti dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Intip semuanya ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.